for me say na kasa ahemfie kase attention TV station bi anka dem station bi anka na ntum na me kan say asanka sesi wa highway ni so yare ni aba Adwoa smart Adwoa tete Adwoa hofe Adwoa romantic Adwoa majimidi Adwoa shotingo Adwoa me ho offense so boa unya Adwoa me short so me jimi hudi Adwoa a wo chi international for wo chi o sa mo hu short na mo chi o mo gina mo hwe we loko interview when you have a interview na we me visa say Adwoa why movie na che no me yes a Ghana movie artist no omo ko agro na wie ya na ababuru ma tiama because adwuma no sika bako na munyem sa o hwe Adwoa smart movies a waye any acting a waye dan che wakase me first party ase o so hwe movies a watwa ne nyama e koso na to aye to siri no ka che comedy na onyini apa me say e no kre we na Adwoa smart ko na romi program so no oh Adwoa why movie a che ye nyina e school e mi say Adwoa smart go school na me hwe movie o easy na Adwoa papa beautiful ni siso ana Adwoa ko TV na romi bisa say Adwoa dey pa na onye abrabo man ka woni baji o sisa ka baby amedro yi Adwoa smart onye akroko 62 years wonyini ka baby amedro na romi o na me ame wo me ame fia ka me papa na campaign time no NPP fu kodu sasem no na Bawumia kitaki wo yan so na present Captain Peace o de ma Adwoa smart afa Adwoa smart no afa obi e frɛ busia for frɛ no ministers ambassadors frɛ no vice president Bawumia then late ex vice president Bawumia ama ofie abusia fo nyina take apa if it's Adwoa smart nyeska na when Adwoa smart say no e be twaye Bawumia man fie propaganda na papa Bawumia so asem bi say wa makasa when Adwoa smart asa corner na romi o say mentia say ze Ghana you be fi say me yeskani Bawumia ma me dad o ba me ska me busa for tata me to ni kapre yenti Adwoa smart ni emra adom na ni obi be ka say sebi onya mobo erade nti me nya mobo me ka say me nya mobo ameboa ebia the way am penu na nyama nko yie ma me say wakoma so ade ne senka nyame be yado nanka wa benya ofie eno de me say akoma so ade no eye no na me sra nyankofon ba onim say mami nka we wa kan sem we no mami fa we mra last time mami ba ha na omo interview me no wa na ye interview ama wo bisa ye ma say de na da wakoma so ko ke kan sem bebre sebi me be transfer be nchemi like Debbie can never do that. Debbie mean yes I am na me busa o say de be pa na da wakoma so now say wakoma so ade ne senka wa be oni ufie say ya na kan no de me adwini me ya no na me kan sa enu echi no you see bloggers or whatever yes me be me hu so bia be bisa de ntimi nso me go wi echire kra de ma ubisa asem we kra almost ex vice president is Dr. Mahmoud Bawumia. Yes, I'm going to try me picture. Yes. And omodi onunso ne picture. And omodi tare ho. Odiki ya sheminsim. Say, inti grofo humia, inti mikai say mikoye program bi. And omum bisa me way. The journey. Minyamba yeah. Inti me ya no bisa me. Inti omo advert. Nkrofo wo ha no mo yesi vice president atofia ma wo. Yesi wa ma wo na me si o. Debi. Na onu krampo no mikai say one time bi na e share we ye bia. Na nana kwa me ampedu wu ye no. Na me ye ko ye hu sa pedu obra mema ya kita ni nyum ni eja ya ko eye na si na mission ni nana nyina wo honum ba enya sa nka mi hunu mpo da ba na manfo se wa ye den omo si wa mami fie na the key mami omo emi so mo ko twa me picture and omo twa ono nso a odi editing Dr. Bawumia yeah editing wow nti won say sabi obi mpo wo ha e bia opese
Obuawa otisese afena nkrofo pressure nkrofo ebisa me see there be we wanu up to date kra last week obi bisa me wow na me see o there be entisa wow timpa mo cho bibisa nsi bibia mo nimo a mo ntumbo wow there be amika say social media yi aba ebuawa baby nso die oh ebuawa first bi niama bi wo ha obehu no enye easy stay obehu by see TikTok any Facebook ni niama nti at least obi di boni kro otimi sadia na nkrofon so di ya niama ense see we dia misre say bibia sa obi anche ni fie bia na wansan be sresre bia nti maya tambia mutia nti na munkoti nipa na said your kan na nti na I wanted to know say are you in a relationship at this moment? Oh see David you are not in a relationship. Wow. And can plans no cry. And can what say won to one o ye niam bi o and answer because won to enye say niam bi say won to won ti u be basa enye basa search David me mia wonyam yenim di onim me bia ni me di me nya virgin and answer me nya yi but di onim me pa onimi enye say won to won ti u ye basa na won to won ti Debbie by the me person mention is baby adwin ne da no enye that Debbie relationship ena me won me pressure okay me pressure ti say ubetina ye keka god offer mu no me ena me stress at nti na say wono the ama umpe relationship stress umpe how yeah me how oh me pera oni obi benanti sabia bia ni pa yikra obega mi ni obi ebi owa dabi ebi owa yire onka no kware nkyerɛw ebi owa mpra onka no kware nkyerɛw ebi a nsem bebre online no nti me mpesa we no na ade no yeah okay na emema no omoba emema no eba wo ho emema se ope emema approach you bebre Usi mema simi pay. Erade nti. Because erade nyankopon nti mema simi pay asebi. No. Yeah. Obi abema nsini pe na chese sebi omo ye yikra. Bema dabi adom nti mema de na enye mema bi akeke mema papa apapem but I was just yi. Bastona omo ba na da bem enya hwe emre ni beso semre ni so a emre ni beso oh emre ni beso wa ware pen me ware pen by my friend did my friend a friend okay but because emre bi na room obi was wa ware ajai David me worry da ma woda by me worry da yeah wow relationship no so e bi e de o try de e bi e de by won say chale ebi e de enti wu de nipa ne ba wu se e be da na e de be ansa na wo be wu se enye de won line no ba se be ma ba no be silpa do you believe say a genuine love no de ba ana ope bibi wo hu na me akwa mi an kwamya mi wai into ye waju se o be pe bibi dia e bia titi bi na me nyiye no na won line no e bia obi ba e bia but kwamya no ba ade bi wo ho a echi mema wo se wonim so wa wonim line no o mo se de o shape ne tie no ona shape we dey se bebre wo ho hips no se bebre wo ho yes yeah bebre wo ho so since yeah we no mema no pepper oh da be mo yo woni phrase bebre wo ho so since ai bom the video dey mo yo woni phrase so wa se be ma bia wo de ope o nti etoda wo se me sure se mema me pe opa na mema TikTok for no tintingram for no bema oso bi apɛ oba akokoro a ɛna bema ya krokran so pɛ oba nti mema na mo pɛ no so obɛka no kora obɛti sɛn oh wow joa wow joa ɛna me chase me ni in particular no me ankasa no nyame bɔ me sɛ mene so ade efe what you say me pa de sham me pa de sham me pa de ade efe wow me pa de efe and you see
Edi nkafo no bi dey nkafo mi padi e fe mi padi e hwam because Nyankopon kro padi e hwam o say na adjustment na dey abato no tipa obi a wo kasa adjustment ya caption Bawumia has given adjustment house no me pacho enye no correct bloggers mon chance smart it's like who pushy adjustment add to hot soup add the soup we cannot prepare I didn't count no you but that's my crap baba.